بری بینرین هجا امبری خوابدن پارزمینا آمریکا باشور پشتی ریز ارتجین لونزوئلا پیک هاتی بیلانچا قربانی آنجا هم به هر ساعت کرم زیده ترتبه راداران را گاندون که هری کم حتی نها نیزی 600 کسان جیان خواهش دزدانه دسری دا آلمانیا او دولتین یک بوین آمریکا گلک ولاتان دست بشاندنا آلیکاریه کرنه. هجمارا کسین کو دعردهجن بپلیا 7.2 و 7.5 پلی دکو 24 حزیرانی لباکور و ناوندا ونزوئلای روزاین زیده دبا. ده انجام عردهجن کو 39 ثانیه‌یان پیک هاتنه ده حتنها 589 کس مرنا. وزیر تندرستی کارلوس الوارادو لسر تلفزیون دولت راگهاند کو هجمارا مریان آبری زیده بویا. ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la salud humana? بری سروک پارلمانتوی خورخه رودریگز راگهاند و کو هریکیم 188 کس مرنا و 1500 کس بریندار بونا. 1520 personas heridas. زیان به تایبەتی لە ئیالەتە لاگوایرا گرانە. وەزیرێ کارên هوندر دیۆسدادۆ کابیۆ دیار کرد کو زێدەتری 7,000 ماڵباتên li herêmê bandor bûne û gote em ê we bi tenê nehêlin. Ev jî dîmenên kêliya erdhej ji pêk hatî kesên di balafirê de ne. تیمên lêgerîn û rêzgarkirinê ji Almanya, Meksîka û welatên din berê xwe dane Venezuelayê. Tîmeke lêgerîn û rêzgarkirinê ya ji 5 kesan ji Almanya digel 4 kûçikên lêgerînê îro berê xwe dane wî welatî. Und der 17.5. ist Seroka rêxistina parastina sivîl a Alman Sabin Lakner got. 72 saatên pêşîn pir krîtîk in. Em hîn jî dikarin gelek kesan sax bibînin. Serokê dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Donald Trump ragihand ku welatê wî dê piştgiriyê bide Venezuelayê. Fermandariya başûr a dewletên Yekbûyîn Amerîka şandina keştiyekî veguhestinê. Keştiyekî şer a piravê û çend balafirên veguhestinê ragihand. Washington herûha $150 milyon alîkariya din seferber dike. Ji viya wê $100 milyon ji bo ofîsa netwên yekbûyî ji bo koordînasyona karobarên mirovî bike. Kanadayê jî ragihand ku ew ê $5 milyon alîkariyê bide. Saziya jeolojîk a dewletên Yekbûyên Amerîkayê ragihand ku piştî du erdhejên mezin herêkêm 20 erdhejên paş erdhej hatine tomarkirin. Ev erdhej di 100 salên dawî de yên herî bihêzin ku li Venezuelayê hatine tomarkirin.